Pediang sengobhaya pi syakani ka channel. Kaplim bagan batai mentah kesengi kadai ka wall in. Kaplim ka sedang daga kena ka basakut hapleng ki kenro. Amslam hadian ka simen ka sedang bentut na barok kiliang. Bat ka kena kamla ban mi syawai bat ka chatat im. Ka jingja kalet hading kat san snem. Ka wei ka samla ka badai ka engineer bekerteng ka sam. Kala pendap ya ka jeng puli jangka ha ka college. Hakasngi kawai pas jangka. Ukpa jangka badai utrai company pen paraying. Uai ka jeng ais ngobha kata ka kamban pet ngor ya ka jeng pen paraya ka wei ka ying. Kabadan ha ka jaka ka bom dan brio. Lada kala ban job kan yo ban iterilang ha ka kam jung. Ka kamban ang kong jangka. Kadai ban pen paraya ka wei ka ying ka bahe ba. Kabadan ha ka jaka ka bejangai. Kaying kadai kepala Shna da Joseph Malestraza. Ubadai udang Shnaying ubalong klut jeng mut. Bad ubas ngop tenat yak jeng start Shnaying jong ki ijem. Kasam kapoy ha kaying umalestra. Bad kayi kendo ya ka Mary. Kabadai kadang pen. Ka Mary kasa bad kun jangka bakar teng ujimi. Ubalong kuna ubas iya brio. Kasam kaya to ya ka Mary. Bahkan sa ha kawai na ki kamra ha katay kaying. Ujimi ura iki pela jangka siya ka kamra. Bad ubatai yaki kendon jong kate kaying. Uong bakam dai banlay siya kamala kabapra. Namar kadai ka jong umalestra. Bad kam dai banlay dru sa jong ying namar kalong kabakama. Haba kasam kayat siya kamra jong ka. Kayo iya kaway ka kamra kabaladon ka kerteng. Julie. Dalit siya po kamra jong ka. Bad marja poy kasumban pun kod no yaladi. Hadin kata kasam kaya kandok yang ya kameri. Bad kakali. Baka nungut kibriw kidang sah kani kaying. Kameri ka jubab da kabaong. Ba sa setan sangut ha kani kaying. Kameri baru jimi kisah kani kaying ban pet ngor hado kasngi ban pen peraya ka. Kiway pat kitraying barok kilamino. Henry armud kilakantad ban mi. Ha kasngi kabubod. Kasam ka pen krep ban pet benya ya kajinglong jong kaying. Kasam kadai ban to ya keripot halor kanu tuli kibom. Ban pendan kam ban pen peraya kani kaying. Kaderu ban itu ya kijaka bobiang ban bo iki bom. Bad ki ei kijat bom badai ban pendan kam. Ha ki kanta bubut kalet sayo ban thet jeng bam. Namar kejeng kuatip kasyem ya ke komputer ban petnya ya ke history jong ka kaying. Kala syab ba haus nang ka kandai spa kandai pulai ki don ki breu ki bajak ngai hakurkom ke bapela. Haba lalap yaki kalong ke besngausi hadu kata-kata. Hadu kan rimut kibriu ki shinrang ki kantai berki kena kila syatep im ha ki kan rok kaying da ki simen. Wei na kibriu ki besap nyam. Udai unang shna jong kaying hi umalestra. Wei unang tray basna kaying ula sya keno ba udai uba penyap. Henry hadin nalap ba dan kti ayay. Kajingja ka susa ka bamla ban penben. Badya unang penyam amsyam na tip satya. Haba kalit pai sya kaying. Kasam kawat dia kejaka babiang ban pen peraya kaying. Henry kalalengo haba uway urang ba una mare siya ka da usdi. Kalap ba utay urang ba uday uway na kinangsang ying. Ubadang sah katay kaying bad ubakantad ban mi. Ulong bas ngausi hado kata-kata halor kajing tungu ban pen peraya katay kaying. Hakapuar menmiet ujimi uyalampo ya kasam siya kamala kabapra. Kamala kabalakang. Ujimi uyato ya kasam siya pang malestrasa. Ubadai unaw siya jong kani kaying. Ubala yap na apok ikan ro jong kani kaying. Urung siya kaway ka kamra baru paniya ka kanro. Kabalalap ya kamen yap jong umastrasa. Habalalap ya kamen yap jong u. Ya kadur jong u. Amsyamla ban ito namar kasimen. Kakmi jong ujimi kameri kadai kabala ban ito ya u. Ujimi uyatoru bana kini ki kanrimut ki brio ki balayam. Kadon kaway ka kana kabakarteng ka Julie. Kadai ka kana kabalapaw kajing sedang jong kaplim. Bat kaderu ka kana kabasah ka kamra kabalayo ida kasam. Syusyo ujimi uyato ba ukupa jong uru udai uway na kibriu ki balasya penyam. Usapen iya ka kanro kabalalap ya kamedyap jong ukupa jong. Bat marya peni kalat kalalip bat kasam ka syaod ha ka kajan. Namar kajing sihir ha kajing dum. Hadin ujimi upengko ya kajing mensaw jong ka. Bat usdang berkata ya ki kejat jong ka. Kapau syai bau kana usngu it ya ka. Bad upasyang banles ngau bahaya ka. Henry kasam kaong bun sangeno. Hakapor janmit kasam haba kapet hakayit. Kajoi ba kayit hadin jong ka kasdang banbin. Bad kasam kaweng ya kayit.
bat kayo ya kasnam batut na itliw barin. Mar kumta kasan kasyara sendon siya po kakenro. Bat haba kakendit kalap bakaru kala siya tap hapo. Katukat ni por hadin kesimen kala sedang bentuk na barok kiliang. Bat kamla ban lecu syanu-syanu. Haba keperta kakendit na kejing yotia. Tang ban lap ba kadai tang kejing pos niu. Namar kasam kamla syu bantia kasedang ban yai kai keleng keying. Bat kensan kayo hakmat jongka kepapen lengo ya ka. Handrai kadai tang usamla jongka upiter ubawan ban penkendit ya ka. Kasam kaya lamnya upiter berbet kai hapo keying. Kilek tu sya kamala kabapra. Bat haba kirang pet ya katai kamala. Kasam bat upiter kilap ya kawai kelenti bari. Kasam karung syapo bat kalap ya kawai ke kamera. Bat kani ke kamera ke ailat ya unu-unu ban pet ya kinu-kinu ki kamera hakatai keying. Kasam kalas ngau tu ba ujimi ulapet ya ka hakapor bakarang sum. Kakren bat kameri halor kani bat ujimi ubalas ngobi. Umino klembong Hadin kata hakapor menmit. Upiter uperkan ba kasam kadai ban mino hakasengi kebubun. Bat kasam ru kepriang ya kani kejengmun. Kat ba kirang don rengkat hakatai kamil. Ujimi ubishni namar kejingi jengki. Hakasengi kebubun kasam kasongnya kitiar jengka ban mino nakatai kaying. Kapan kreru ya keripot halorkan noteli kibom. Kibadan kam ban pra ya katai kaying. Shua bakan mi ujimi upan maap na kasam halor kejing pek tu jengu. Usa airu kejing ais ngobha ya kasam. Kabadai ke kopi jang kokot dari jeng umales tersa. Ubadai roshna katai kaying. Haba kasam ke puli ya katai kadari. Kasngau tu ba kadai bandan kawai kecaka ke bahe. Apok kebenta pedeng jong katai kaying. Ujimi ulet cedrong ying ban wat ya kecakarung sya katai kecaka. Handrai uklamon pasyu. Kumta kasam baru Peter. Keyboard ban wat ya ujimi. Kilap ya kawai kecaka ke barit. Handrai ke bakrau ha pedeng jong katai kaying. Tio ya ujimi ubakot ya ki. Napok katai kataliu. Uong ba ulaman saw. Kasam kapatha ya Peter ban penhiar ya ka da utelai. Badha ke basedang kam don jing Handrai kensan Peter usyak siat yap. Da unar banem. Peter uyap no hakmat kasamla jengu. Kebapela banyo iya kani. Kasam kahap no syapok kataliu. Kakendit apok katai kataliu ke bahe. Kalalangok bakam don marway. Udan ubriu bakam itu. Badha kejing pela jongka. Udai ubriu. Udai umales terasa. Unang syina katai keying. Uba katharai. Ba ulayap no la slim. Kapau no ba umales terasa. Ula syatab. Hapok katai kejaka barok si lenter. Umales terasa ubat ke radio. Badha ke recording jong ke radio. Kadon kasur jong ujumi. Uba pancing yaram. Ha kata kasur. Kesam kalis ngotu. Ba kadai kasur balai rekod lupa. Da ujumi. Hadin katukat ni. Ujumi upha ek siti najrong. Badha katai ke siti. Lato ba ujumi ukwa. Man penek ya kasam. Ha katai kejaka. Haduk bukan i jauh. Ujimi usaparu ya keripot penperaying jong kasam sya ukpa jongka. Badu penhab ya kekali jong kasam sya kapung. Kani barok lele ban peni ba kasam kamsem lelek pai syalaying. Namar kalalek jongka rengkat bad ubriu jongka. Hakatai katliu males terasa upun i ya kai kebapela. Ukuran ba udai ubalale halor kejing yap jong ki kanrimut kibriu ki ba umales terasa ungej. Ba kadau jong kejing na Islam jong ki ying nang rim jong kinong syaying ancient Egypt. Kadai namar kejing kenya ha kapor snaying da kabatep briu ba im hapok ki kenro. Ukwa ba ki ying jong kin na Islam. Kumta ulatep briu ba im hapok ki kenro jong ki ying. Upun iru ba uway na ki briu balatep uday ulok kameri. Namar kejing penyap ya kameri kasim rai ban kang ya umales terasa ha katai katliu. Kumu koidi haduk ban dakun. Kameri kala syukori kawai dak baong pakamet yap jong uway na ki bayap. Uday umales terasa. Baro kinget ya katai kelamler. Berkitarai ba umales terasa ulay yap shisha. Kumta kameri kala ban penek ya kum koidi jangka. Hadin katai kejing penpau. Ujimi wan pat sya katai kejaka. Bat upa ya kekasen. Umales terasa upundan kamnya katai katip. Bat ujimi uang. Ba ukwa banyo ya kasam. Bat umales terasa bakin syan. Umales terasa uangnya ka baki day banbot ya ki hukum jong ujimi. Bat lada kile kumba ukwa. Ujimi ulong bajanai. Handrai la dakim bot ya ki hukum jong ula ban long syirkai. Kumta kasam ka priang bansyan. Handrai haba ujimi uang bakin yado. Kasam ka kentai.
Umales terasa urak tengek ya ka, bat pun bore ka bando ya u. Bat hadin katukan ni second, ujimi uang makin penkut no, bat uberngem ya umales terasa, ba dai syuk pan kata ya ka Sam. Kum kecing ais ngobha halor kecing bot renti jongki, ujimi upha kapala ke badan kecing bam, ke bat ke radio, ban keren aliang. Uang ya ka Sam bukan bat ya katai ke radio, bukan yo ban ya keren badu. Ha katai kamit, kameri kalai cakatai kecaka, bat ke yo sengau ya kecing perta jong ke Sam. Kameri ka sengau lengo apalat, ban yo iya ka Sam hapok katai ke teliu, bat umales terasa. Kameri ka keren ha ujimi dan kecing berngem. Ba katai kecaka, kadeban longtang na benta war kiteng. Na benta kiwipan. Kasengau tu, ba kasam kadai bansa hapo katai keteliu. Rengkat bat umales terasa. Namar lada long kumta. Kasam kan ujor syakiplit. Bat kin rano ya kameri bat ujimi long kun swen. Ha kesengi janmit. Ukpa jong kasam bat kekunhun jeng u. Kiba layo apedang ya report jong kasam. Kipoi sya katai kaying. Ki sedang bantun krek ya kibom bantun pra ya kaying. Hawai pad, kasam kadang sakut hapok katai keteliu rengkat bat umales terasa. Kasam kadang penbej ya ujimi dah kecing kermen, ba un pelait ya ka, bat penim na kecing penpera jong kaying. Hendrai kecing persyang jong ka kampoi syanu-syanu. Habayo iya kani, umales terasa uang ya ka, bakan empenut kai ya kabor jong ka. Umales terasa usati ya kecing tep kepala temu lupa ada u. Kebadan kipaip kibayo seno syaka caka badan kisimen. Umales terasa unget bahaka por balatmu bagan pra ya kaying kam semlala ban pra lada don sa uai pad ubriu balatep im hapo jongka urai ban punan kam ya lade kum kecing ai mensim ban penim ya kate kaying usak kerpad ya kasam bagan penyap no ya u kasam ka artatin Henry hadin kale kum bau ong bat ka penyap ya u umales terasa uai kublai ya ka hadin bo lahap hapo kecing tep bat ke simen kelas sedang bantu ya ka. Syabar jong kaying, kameri kabat ya ujimi ban penek jeng songshit. Haba ki sedang ban tep ya ki bom. Haba la sedang ka countdown, ujimi usakela jeng sengau. Uperta kerke ya ke kerteng jong kasam, bat mare syapo ying. Ukpa jong kasam ru usaong, bakin sange shwa ya ke countdown. Bat ya kasam la pelait na ketika teliu, bat ras ya ke ambulans. Kameri kala syakem no namar kejeng don keti, ha kejeng penyap beriu. Bat jeng penjot ya umales terasa. Bat ha kebakut jong kani kaplim, kasam ka keren dah kejeng ong, ba umales terasa ulasna arpunyau tebi kiying bat barok, kidang ne hadu mentah. Ulat harai ba katai kiying, kadai kejeng itenat bahek tam jong u, bat uklam kwa bagan pra. Ula pendiap bru ya lade, ban penek ya katai kiying. Bat kum kejeng borom ya u, katai kiying, an am pen prasyo, bat kan ne, kum kejeng sa jengkan mau jong u. Subscribe nagbanta ki wepat ki video kung kini kublay sibon.